tembak atau tembak. Tembak. Nyong, Naon kinan? banyak kuota. Terus kan hubungan aja orang. Hendak kuota tuh. Pospot. Aduh, seotik. Ya tuh Sandina. Buka cangcut. Hah? Ya, Naon eta masuk gina kan buka cangcut. apa cenah tadi buka cangcut? Sandina buka cangcut. Hah? Baru tau cangcut di serabi. Hah? Lain cangcut ya? Lain baru cangcut di serabi gitu. Dasar si surkinan. Manon dibuka cangcut. Ayo dimak. Ayo dimak. Pura-pura Abi, kita tinggal ya sebentar tadi teh. Yang listrik. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum. Ini aneh. Tatakok teh bari titingali atuh. Hapunten atuh da ujung faktor nyong tuh pala rubuh. Mana wae mata teh. Iya, Abi. Naon deui? Biasa iuran. Iuran. Ya. Pan biasa nu si Sarjon. Apaanan si Sarjona keur nyari sampean pas main bola. Oh, Sarjon bisa main bola. Teguhan sih kamu. Iya tuh nu Mang Icang. Setengah juta deui. Setengah juta. Ya, urang mah ke si Sarjon lain setengah juta. 500.000. Setengah juta. Ya, nyong. Karena hirup teh kudu bener. Sing jujur. Papa takolot gen kan gitu. Jadi kita percaya ka orang. Tetep percaya kumaha. Urang hutang 500.000, ente nyebutnya setengah juta. Sing balik atuh hirupna. Geus balik-balik kan itu. Balik sia mah hirup teh. Tugas sakitu wae korupsi digedekeun. Dasar si Suricang, si korek belik.